kılasın? Men ne kılsa ana sağ koşuttum, maylı? Düşündün mü? Al, ana görmeysin dokumentini al. Ana provasını albaysın mı? Kolgan birdeke gele özü? Ha? İşteke gelmedi ece. Kolgan gele bir nese? Düşüntüp sekin ayaktan besin akça alıştığını bilesiniz sizler. Sizler olsan ipleri jakşı bilen men. Jakşı da söylem, ozunuza qarap söylem. Söylebeyim. Yaz gana göreyim. Hep de bir kağıtga yazbay. Normalni kılıp yazasın, protokol kılıp soltur. Görgözbeytkesin sizler. Ha? Niye görgözbeysin sen? Narak durup Kurban men kudu şöyle cezasın men. Oşa jerim tartıp ketişim gerek. Men tartışım gerek. Niye yazdı etpaysın? Tartışım gerek men, tartışım gerek men. Зорго жүргөн адамдарга штраф жазат да, анан жанындагы өзбектер 5 сом берсе, оозун жаап кетишет. Күн карама саткындар деп зар какшаган эченин видеосу тарады. Видеого лайк басып, каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочуну да басып коюңуздар. Жана өз ой пикириңизди видеону аягына чейин көрүп калтырыңыз. Оңун не керек? Öyle durup çıkarın da otam. Ne gerek olman? Sizler oşu dağını beybeçaralardı, bunday kolunda joktordu, mıntip basasına da kıyın bol. Bu oşoğunların akçasını alıp durup bas götür etkesiniz da? Gördünüz akça vergen? Bas götür etkesiniz da? Akça vergen gördünüz. Girgenin önüne baykadım ben senin için, şümşüyüp girgenin önüne. Şümşüyüp girgenin önüne. Söylebeyim. Niye kılasın? Söylebeyim. Niye kılasın? Şümşüyüp jakşı Canım söylem. niye kılasın? Ha? Siz ne Sen kılasın? niye kılasın? Men ne kılsa ana sağ koşuttum, maylı? Düşündün mü? Al. Al, ana görmeysin dokumentini al. Ana provasını albaysın mı? Vermeysin dokumentini. Kudu şöyle kapalı şu taraf cezasın. Görüm. Hazırda zakonu bir de kıla. Akçası varlarga zakon yok, akçası yok durgun niye? Kolları yokken apar koyuyor şu taraf cezası koysa. Söylemeyim azırak, niye kılasın söyleyöse? Ha? Niye kılamasın? Kolgan birdeke gele özü? Ha? İşteke gelmedi ece. Kolgan gele bir nese? Düşüntüp sekin ayaktan besin akça alıştığını bilesiniz sizler. Sizler olsan ipleri jakşı bilen men. Jakşı da söylem, ozunuza qarap söylem. Söylebeyim. Kolgan gelgenim bu. Yaz bana göreyim. Kıyın da bular. Çalan akçası varlardı, neme kattı akçası çok gel bas. Dur. Şu kız beni nece geç Dur. konuşsanız akşamda ece. Yürü ara ben düre varım, dakransa yürüm. Bol, yaz. Oo, yola kadar var mısın? Şurada şu kadar. Yaz çıkana göreyim şu tarafını. Anan ap get bakıttığını. Ap gel. Ne deyiz? Yaz bana göreyim. Hep de bir kağıtga yazbay. Yetmemesi. Normalni kılıp yazasın, protokol kılıp soltur. Soltur. Solturup oşanın koluna karmat çıkana. Var oşan canına barıp durasın. Men protokol жазганын protokol sizlere görmezmem men. Nege görgözbeysin sen? Siz kimsiz siz? Sen nege görgözbeysin sen? Ha? Sen nege görgözbeytkesin sizler? Ha? Men siz Nege görgözbeysin sen? siz narak durup durun men. Kurban men kudu şöyle cezasın men. Oşa jerim tartıp ketişim gerek. Men tartışım gerek. Nege yazdı etpaysın? Tartışım gerek men, tartışım gerek men. Tartam men. Tartam men. Nege var olbaytken? Sizler akça alıp yürüngensiniz orada. Gördünüz akşam. Yaz. Yazbaysın mı? Yazbaysın mı kıyım bolsan anda? Ece onu Turbayım ben yaz. Boldu ana yaz. Kıyınsın da yaz. Yaz nereye oturup yazarsın. açın da men. Yok oturup yazarsın. Nereye yazam men? Yaz. Men sizge de dokument naraka turup narak Men tart. Bak bunu tartpayız. Nege tartpaysın? Tartpaysın. Şurada. Gördünüz akşam. Yaz. Yazbaysın mı? Yazbaysın mı kıyım bolsan anda? Ece onu Turbayım ben yaz. Boldu ana yaz. Kıyınsın da yaz. Yaz nereye oturup yazarsın. açın da men. Yok oturup yazarsın. Nereye yazam men? Yaz. Men sizge de dokument naraka turup narak Men tart. Bak bunu tartpayız. Nege tartpaysın? Tartpayız, Şurada öyle tartpaysın. durun. Tartam nereye koy? Nereye koyup yazarsın? Siz kimsiz siz örgü koyun. Nereye koyup yazarsın? Bol. Hayır. Ben kim ekenim anan. Ece men sizge nereye familiyası tartış yerini görgözüm. Polni sizge Ben kim tartırmayın. ekenim anan göstersin. Bol. Tartırıyorum, tartıyorum. Tamam, bol tartışım gerek ben.
Kuddu şunu hemen tekşertem men. Tölödü. Şu taraf toluk bardı, barbadыбы. Anan Төлөбөдү ол биздин ишибиз жок, ол өзү Yok, билет. ошо толук Төлөбөй барды, койсо да барбы? өзү билет. Биз Men anan sen menен сүйлөшөм. Sen jaz, ana men sen menен сүйлөшөm. Болду. А, эми баштап атабыз, айтыңчы. Чакырасызда болмосо? Акча берип койсоң чакырбайт сени, кыжалат болбо. Бул сизге оюнчу калганыңыз эже бул. Силерки бизнес дей, бизнес бар. Ол билекке Силерки бизнес. Sen менен мындай эле бизнес силердики. Силер баягындай кембагалдарды, бейбечараларды гана колдоносуңар. А бундайлар сакендетилерге битте көрсөтүп коет болду. Баш кете берет. Силер үйрөнүп каласыңар да мындай бизнес кылып. Эже баарын тартпайсыз, эже. Мен сизге кол койдуруп, баарын документин көрбөсөм болду сиз. Бул сизге баарын тарта турган эме эмес. Тартам, неге тартпайт да? Ошол жерде алсырактан тартып туруyoruz. Жүздөр тартам да, жүздөр тартам. Тартышым керек. Онун да бар тартырыңыз, ошондо документин бербей атып эже. Нага барып бир тартып келбейсизби? Тартпайм мен. Неге тартпай? Баарын тартпайсыз. Вот именно сени тартам мен. Вот именно сени тартам да. Алып туруп бияка алып келип туруп аяка барган, вот именно сени тартам мен. Эже болду, бул урчка шийлгенен баары жазылат, эже. Жаз, тур. Мен до конца буларды мен неме кылам. Жаз. Жаз, мындай кылып жаз. Болду, бул протокол жыртылып атты, кыжалат болбойду, жакшынакай эле жаза берсең, азыр барасың, жыртасың болду. Ошону эмне кыласың, буну эмне кылат элең? 26 сентябрь 2021 жыл. Ушул видеону таратып койгула. Президентке чейин жетип барсын. Жарык күндө адам өлтүрүшүп жүрүшөт. Кылмышкерлер сыртта жүрүшөт. Нокен району бул ишти карабай жатышат, деп социалдык тармактын колдонуучусу кайрылган. 7 жаштагы балдар атасын колдошуп калышкан. Ушул ишти көрүп берсеңиз, кылмышкерлер кылмышына жараша жазасын алышсын деп жазышкан социалдык тармактын колдонуучусу.